Кармагым жулуп bir-birinlerdi sıylap ortada kalıştı olup tatnakay kızıp doğayla buluşkan ederler. Güçlüsü Jensen sportta. Oymin ballar başlarlarınızı. Oşandı hurmatlı görmanlar buna. Bilgen finalda koyul 2021 yılda doktor boyunca Melleş'te Kırgız Respublikası'nın şampiyonatı acayip sokuluk rayonundaki bizim delegalindeki at maydanda. Oblastın bilen Oş Oblastının kurama komandası bekleş olatı mahkemektir. Sarı futbol kaçan Çu Oblastının finali üstüne. Harmadayla Çu'da çağırdı olan Çu Oblastının kurama komandasının yemlikte oyuncuların biri onun için onurda İslam finali. En Rustam aldı. Судья ышкырып атат. Бирөө жыгылган экен. Biri jıgılıptır, kim aldı eкен. Jamile başlangan 2-nji minutda da vaqt koyduk. Endi oldu. Taş eкен. Kökler qatarlı oturup turçar, sen gol bari çıkıyordu. Hazır eme. Ya bas ele артат. Скорыйды отказ берди. Кандай болот ошондо? Улак Рустамдын такымында башталабы? Ne bandarız? Vay maşina geçsin de maşineni. Vay maşina getirip turun kakşı öylesini koyulasın. Oyun başlarını kur. Рустамдын такымында улак. Жөнтүргүла. Машинаны айдап келсин. Иним. Бияқта жүрбөй. Тияк бар, жүгүр бар. Байкен курсабат. Так, скорыйдын машинасы кете элек пока. Акыр машина чыгып кетсин, машина чыгып кеткенден кийин мына. Машина чыгып кеткен. Кетти Рустам. Рустам Дунаев. Ayağından tas bağlanken görünüyor. Ooo, malum, pek okşak aldılar. Yürüyünü kanda olarken hem bizleri. İlk mutlu komanda uzun ovada Rustam Dunayev. Ortasından jarı et oda dönüyordu. Neyli bakta muhalif dene okşaydı. Taşı. Darvaza çıkartları turat. Rustam'da da öyle var. Rustam Dunayev. Mo'jada Oş Oblastı kurama komandasının tayg'asanında 2 o'yinchilik deb
Rustam'dı. Çünkü zaçtası çok ko. Yakın perde yakın Rustam'a kimge Asfat'ka. Vakıftan iyi. Oynadı atkamaya Asfat Askarov. Askarov. Üçüncü minutları. Bir minutta bağlandı. Koştum vurmasın. Adile Sultanbekov Bağış birinci numarada Hoş Komandası'nın kapitanı. Demirbayev Aybek ikinci, Jolçuğlu Jodar üçüncü. Maylıbaşı Taşdemir dördüncü numarada. Maylıbaşı Şef ya. Gitti. Çiğ komandasında bizim Narman Başkanı'nın Doktor Fırması'nın Cebekçi Ruslan'dan Yemirlan'la min son düştü derhal yapıyor. Raketlerin dağını Manaslı'ya Manas 100% Manas. 5. minuta. Agricultura kuattu belakang ukol kulistu berjadi ucil waktu action ulastin. Иди, Манас! Есть плато. Делай, ебань. Ulak жерде дагы. Репорт. Айлан. Çekeme. Ай, блядь. Kuantay Boş çıktı. komandasında sizlerge bilan Alato komandasının yetekçiliğinin atından daha 5 milyon geçirdi. Yine Çiğ Başkanı formasını Çok. Наш. Çok. Камер кору. Наш. Anarbek Ulu Seyit Bey birinci numarada Aybek Menen Kuantay. ikinci, Yusuf Nurbek üçüncü, Mukayip Belek dördüncü numarada beşinci, Beşikey Farkat, Askarov Askat altıncı numarada Nazarov Alı yedinci, Şahtarbek Ulu Yediyer sekizinci, dokuzuncu Genişbek Ulu Yedirlan, onuncu Tunali, Nasakaya Fırmanlı'nda Cana İsaka Hülyas İşgallik başlarlık. Göteksel Böğüt Ali Yetmemez, Gerek Maşık Kırıksı Yunus Ali İbrahim İspor Sarı Futbol Kaçan, Sarı Özel Çiğ Komanda İyemi, oyunla görünüyorlar. 1-0. Nur Başkan. Kuantay geliyor oldu. Yenge Aybek! Kuantay. Çiğ komandası hazır yaptığınızda amcanın utanması da elbette gerek. Avutlar suyla patlat. Iki oyuncu muhtemelen bilişekler kanadalı oyunları gördüğünüzde kanda özdeşti olan Balkanızlar yetekiden de oyun talası çıkıldı. Tecrübeli oyuncuların arasında bile taza da görünekte olanlarımızda Torluk Beşbol. Şartı planında şampiyonatı oldu. 25 yıldır Erdoğan. Özümüzden şu oyun dinleyicide ölçüler Bolo Şamsi. Demir Düşeki, Bolo Şevniyaz. Amir Hoca Bekonbay. Cepiren Madan'ın havalarımızın yakın neresinden algattırımızın. Baratat kazandı akırında. Finalde oyununa gelip kaldı. Sağlığı kapattı. Kuantay'da da var. Çiğ komandasına Pankilo Boyan'dan gelen Yernazar Arbulağ'ına min sondandı. Pankilo Boyan'dan Yernazar Alato komandasına Dağılı Kuantay'da. Pankilo Boyan dedekçiliğinin Yernazar Yalnız gitmeysin hayatım. Roş olmasına Alato komandasının dedekçiliğinin altında 5000 son Navşin'de yaksaları var. Ağlı çık. Ağlı çık. Taşı sava pardat. Avut kulesi. Arkadaşlar çocukları avut'a yakında kaldım. Aileden sol avuttun. Avut. Oyunun kanalsızında oyunu. Yekter çıktı. Boştan. Bundan gibi bunda özümüzün Taktan Kuantay'da da yalnız. Koşulla oyunda özümüzden en kızıktı oyun. 3. gruppada Canlavat Oblastı'nın Lazım, sik!
O жерде дагы Чүй командасына Бакыт Мырза силердин көрөрманыңар. Бакыт Мырзадан ар бир салган улаңарга 5000 сомдон. 5000 сомдон Бакыт Райымқұлов. Улак тура жатпай калды. Биздин Чүй Al Bayaman. Al. Кубантай менен Баяман. жеке. Кубантай өзүнүн БТР деген атыбы тарап менен Кубантай жана да анын атаандашы ал жакта Айбекти. Жетти. Алды. Баяман Аратат Казан түйі кайра эле кипиш. Чүй областык өкмөт федерациясынын президенти Hazır bulak, öyle bakacak şey ya. Yeni bir aşkı türü yaptan Nurbektiki bilen. Yeniden bir momenti yok. Asfaltlar garden bir algan yok. Dağıla olsa bulak özünden yetinci numaradaki oyuncu Kıvamta eкен. Bacakta karabası bağış durak taşı bilet bulduğu targazanın aytar. Askat get. Taşının atın gördüğünüzden var. Şuroy. Асқат лишний болтасын. Taşı turат Казан түйүндө. Аут. Kaçlar balgar tüveten madaniyat, mağlumat, sport günü jashlar sayasatının aslında dini tarbiya, sport memlekettик agentligine karıştı bizim uluttuk oyunlardı uluttuk direksiyası, bizim ökmötübüzgө çoğun rahmat bu жерде prezidentimiz baş bolup uşul uluttuk oyunlardı kolga alып, bundan arada ölçükteydi. Şunday bir çoğun hareketlerdi kıladı. Оштун тилекке каршы чеке метекеси дагы деле болсо Federasyasına şunday uluttuklardı. чабалдыгын көрсөтөт. Жетекçilerimizden Ağrı'da tanzim etmeye katacağız. Geçmiştir Kayrı'dan Ulak. Dağlı Çiğ komandasındayken önümün tutup durak bu bayağıyla Kıvamtay. Kıvamış. Canında öğretlerim. Candan ileri kalbette. Bu zaten onun. Аткылап түштү. Üç bölüme çok şey de. Ulak bir yerde görünmeyip Katar'ı menen Ulak yerde ekenler ya. Ortada kalış. Şimdilik bir öğretmenlerine bir yerde. Seyitbek Keltat. Şehitbek Ulak'a jet tokşet vatandaşında bolçu Ulak. Günüseyin Vatsadagı Adır'da Manas'pı. Bayış. Hayda. Бек Аскан. Gördüğünüz kucaklar, gelecek kucağın beşik ağzının körüldü. Ağzına. Buna bu gece dağı yazılı. Gene de artık ettik. Bizim Alatoy komandasının yetekçiliğinin adından Oş Oblastı'na 5000 son. Rahmat onday ulaştı. Sürücülerine, yetekçilerine dalların oyunu görüp. Кубантай БТР иштеп атат пока. Dalların rahmat oyunlarına. Elbette özümüzden Aldırdı. taza, usul oyun, sportta bilecek. Кубантай өзүнүн такымына басты. Улаң өткөрүп атат. Кубал. Ошондуктан актыларында Кетти. Halk kaçıp yaptı da. Аутка. Birden. Birden. Jodarken Jodar. 14. minut oyunda. Kalktığında ilk attılarlar. БТР жалгыз иштеп атат. Айбек жармашты. Курчап алды. Так. Белек жетелеп бардат. Manas kirek, bağış kirek. Bugün başkanan bağızda. Yetinci numarada Aybek. Manasты sizde.
Oyun orada kaldı. Arakturlar Biyarman'da hadi yapmayız. Karavaşı. Rahmat duran anasını attın karmat vermeyin. Duran arakturlar şirkette koyup gidiyor. Ne oldu? Bu da ne o? Nurbek be. Şimdi böyle bana Allah'ın arakturlar da yaptılar. Ne de yaptılar. Alıştılar. Çok alışmış özünü öyle. Başta boş komandası bir oyuncu aşıkça girip etkenken tetiği dodalaşıp Oyuncu kaldı. da arakturlar mı? Yetimlikte kazananları. Askarı askatta. Askat denedi. Ömür. Bir hemen kaydı. Kanat orada. Büyük yaptı. Ekmel. Bir oyuncu az kalanda Oştuk'un faydalan geçti. Çünkü komandası. Gitti start. Bütün al. Oy. İyi mi alsam gerek? Elçu. Kapral benim. Ayrılmayalım. Kuantay Aybek. Kuantay Sultanoğlu Aybek oyuncularımızı görmüyor. Spor kültürleri bilimlerine alıştırılan adı gönülleri götürü. Tek kana oynuyoruz ilettirmemiş. İlk kanalda finalde öte bir değil. Aynı şampiyonluk namına takıp tuğbaldan. Ay. Kimi düştüyse buyurun. Şimdi de böyle ayrıdan ortada kral soyunu uzaklaştırıp görüyoruz. Kuantay 30 sekund. Kimdir etkeni? Koydur sal degini. Seyit Bekir'im de odat Toçkaga. Gektar Seyit 10 sekund. 10 sekund bitip kaldı time. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Birinci time bitti. İyi. Böyle hazırınca. İyi atlet. Karmadı. Boş aldık şey. Yakatırsan aksakal tur bir yakacak. Kaldı. Şöpa git. Adilet. Alçıda yol tadı. Git şöpa git. Ay can var. Out. Toçka. Kuantay bu terminal tam. Yo atlarga rahmat. Manas girdi ortaga. Manas. Pegas mengirdir. Emeni görmüş de onu. Canlı spor. Esep 3-0. Gitti. Elço. Yem aldın Elço. Kapral dönedi.
Oo, ketet tamının ağzı. Aybek'in atacak şimdi. Çarmaştı Aybek. Ay Aybek kurtasın. Yetti, Callins. Olas. Gol. Однозначно. Başını verirsen. Görmeye kalmadı. Bir yardım gelip olmadı. Kuantay'ın hatası olmalı. Keldat yakta yem koy. Ha belek var. Bele işte. Cet. Maskat işte. Aska. Harma. Bir çap başka mamda tarttım. En komik başında da koy böyle. Demek türetti mi ya? Evet, kamçılanma. Türelettim. Çapla, kamçılanma. Ben antrenle ya. Çaplarla kaldı. Yok, atın çarpamaz başka. Dilden tezkeri çapadı. Ondan alıyor. Geç gönlüne kaçamaz. Hadi sarıcam bekir çaptı. Hayra Kuantay. işte. Özüm takmam. Raboç. Haydi arkadaş. Haydi davay, yok öyle davay. Bir yakın var bir ömür yardım ver bile. Kuba davay, Kuba. Nurbek'e istesin. Nurbek. Taşı bir yakta karma atat. Hadi geri yaptı. Gir usta. Davay. Hadi. Bir ben. Hey çok. Çıkalak. Yemi çıktı. Hadi Lutsi hayda. Hayradan Aybek Kuantay. Taşın özün atmayın, özün bayılıyor. Davay. Allah ekle. Şeroy çasa koptu ne? Şey yok ya, bayağı bir izlettirdi koy. Yok ya, bunlar. Bana geçti. Koyun Ayağına mes daha iyi. Ustam. Taylan çude. Taylan
Hayır. Ustam жалғыз. Taşı ne kılar ki? Taşı kana. Gelip aldı. Aylan. Bas aydayım şeyden götür. Ol birden Allah. Çıkar ol. Bir yakta Şeroy var. Askat ötkürmesin ballar. Şeroy. Bepolen. Mıhtı gelsin Askat, mıhtı. Jaradı. Çarçap kaldı mı degem. Sapa işte. Sepa itelgi. Valla da var gene. Taştap ketti. Anca var bilmem mi var ki. Boştun ortada atı жоқ. Аябай кыйналып атат. Жалгыз Кубантай түтүп атат. Эми келди окшойт. Жок. Эми келди Айбек. Кубантай калды. Geldi, 10 golga geldi. Olcay. Nasıl aldı? Kaylan Kuban. Olcayım duru aylan. Olcay da bunu baskanın bir işin olmaydı. Ekine kurban. Sepa geldin al. Hatta ben inim oldu da. Boştun attı. Таластан кейін чынында эле чарчап калган сыяктуу. Первыйдагы башкача. Шероy. Ой. Сейтбек аттан кулады. Karmak olattı. Askadan dur. Улан талисман менен. Улан жалгыз. Талисман бир керекке жарады. Буга чейин жакшы көрсөтө албай атты өзүн. Улан талисманды эс алдырбай эле кайра кирген тат. 5-1 болуп кетти счет. Birinci ulakta. Эмко 15. İki gol var. Hep de manası yok. Şeroy. Nerede bu? Öyle orada. Kara. Her bir ulağına 25 milyon döndü. Ayıttın koy. Hayır. Araç çekilirdi. Elço. Kapral men.
Ketele ekan ular. Aldı Seyitbek. Seyitbek mingen at, точка деген at, таластан келген at. Birinci ayağının yaşları 5 müsemmat yapacaklar. Aldı. Hayır. Bayaman. Bayaman bile 1 minut çocuk varken alsa aldı, almasa biter berbedim. Aldın vallahi be. Billahi. Hayır aldım. Hayır aldım. Joy aldım. Amin. Kurban Seyitbek pas alamdı oldu. Rajdoni ulapçı da uç. Dönüyordan böyle dönüyordan. Seyitbek aldı. Tragas gitti be yağmur. Sallat menen. Aylan kelgençe zaçta gelip kaldı. Aylan kelgençe zaçta gelip kaldı. Seyitbek bir nerse oldu. Артына қолы, артына улақ, артында онда жергеле таштап еш болмақ. Жаққа дәл өтімі дәріс сұрайын. Şişpeye kaldı. Belek turat tospallar. Şu komandasında Respublikası'nın deputatı, Gözün dakika ödetsinler mi? Ulaktan ayın. Samat Beke. 25 gün sonra Rustam oy. Aldı, Bağış aldı. Kalma. Saldı. Bağış. Жақсы oyun oldu, жақсы. Askan. Adilet. Askat, Ömür. Ay Askat. Bir başqachasың бүгін. Оң қапталдан тұрған оқшайды. Асқат көк атты менен бе же башка атты менен бе деп турнир алдына көп көйлөдүм. Туура тандаган экен. Aldı go. Ay atlet kanчең кебе окшоп жатат. Bağış баягы эле Bağış. Vur soya vur. Жалгыз. Doldu? Yok, жердекен да. Aldın kaldı. Rustam. Bağış. Aldın. Elço.
Sami Ştorm 2 аттап жетти. Çaldı Bulak. 10 sekund kaldı. 10 sekund ekінші тайм bitişine. 5, 4. Ey жақсы. Дағы бір тайм бар. 6-2 есеп. Ай. Жақсы ойын болды. Есеп чүй алдыға бір топ ұлақмен чип кеткен менен дағы деле атаандаш өтө кооптуу болуп турат. Эл эмне үчүн битирип атат дейсиңер? Сейитбек тез жардамдан чыкты кайра. Ошого жагын тандырып чыккан окшойт. Ошо баш менен казанга тийди. Нуржан досу жүрөт жанында. Üçüncü time ketdi. Emirlan'a Çiğ komandasına 1000 Askat. Min son Çiğ komandasına. Aldı. Ben artık ettik Şeray komandası. Kuruluş kampanyasını yapmak 25 bin son. Taşın atı sırası ile bayağı toplat etti. Askat da taşı. Aldı hoş. Anas. Sol jagынан эле жапына, сол жагынан эле. Асқат жабыштырабы? Кетти Манас. Bir ayda bir kazan topla. Эми жалгыз калдым Манас. Жетишпады. Ne oldu? Askat ne oldu? Manas'tan Ulaktı sақтап қалды, бирок өзү жаракат алып қалды. Асқат. Манастын чабуулун тосом деп ден соолугун салага чапты. Ең жуучу ушунда. 5 деп албайт. Тока келет таур. Белегиле да. Ден соолук калайсың? Так, скорый кетип атат тиякта. Жеке башталган атат. Самайда койсун. Kuantay бүгүн ортон жайлап салды. Çap ulan! Айбек эки ширактан кармаган экен. Kuantay.
Aldı. Ötkör ulanğa. Ara çıkar. Ayralar. Gez de olaydı. Gez. Ayran gez. Ayda gez. Arsakta gayreleşer oy var. Ayran, ayran. Buna geldi. Eğilip kaldı. Şunu tutsam. Şunu otursam. Böyle onu at çıkmay kalıp duruyor jarmaşta. Talisman mı demek? Reis ketmesin diyor. Nasıl? Jarmaş öyle çıkmay. Başa. Talisman жүгүрүп алып Ulan жалгыз талап атат улан. Белеле кыйында бер. Келек бирок бизде ортага бөлдү. Көрүнмөй калабыз да, өз айткандай. Бакаланы сүрөткөндө да. Bizde ulan. Bir paylı. Birisi görünce de sal gitsin mi? Çiğde ulan. Çiğde ulan. Ne oldu? Udalayıcı şöyle. Okey. Değil belki. Çabuk ulan inne git. Kazan tüyünü. Kim olup gitti udalayını o? Ustam intire. Yok. Rustam. Rustam ne oldu? Görün oda mı şehirde? Belek mi? Bana taas belek. Skor gitti ya şey. Çiğde doktor. Belek kurada. Belek tazalı adamı. Belek işte karıştır. Çarçap kalmadılar. Korgonu kılıyor. Mana saldı. Mana çıktı. Bunu out yok. Bu tişinde oyun. Buna yem out oldu. Storm onga gayrılbaydı da sol. Nega? Çiğga. Böyle verebilirsin. Altay dağımının da koydu. Vastaşlarınızda kanka vastaşta bakayım kesler çıkanlar. Çıtalar. Git bırakkanda Жалгыз түттү бүгүн. Köy gayrı bası var. Жакта өзүнчө эле Köy gayrı o köy bası var. Alay sıyla. алайын ар жакта Шеройду байлап турат. Eğer deyip çıkot. Karlı alırken baykadın mı ya? Ay farkı. Bay turo, время çay. 5 turbayt mesela. Çal buraya. Кетти Кубантай. Karlı alırken. Жазалбайат. Kim Mustakem? Ustam sen cansın. Рустам менен аскат жаракат алган. Bu salketse bayış bekem söz vermeyip bak. Karaguş'tan da kat oluptur. Karaguş'tan da kat oluptur. Aynen. Gerek de. Yok ulakta. Oy ver! Zaferliktin baratasına şey. Мына сага 180 градус кайрылат экен ате. Ay. Görgölet atma, görgölet. Oy ver! Zaferliktin baratasına şey. Dersin. Бош азыр колу байлап койгон жакшы Рустамды. Oy ver!
Mümtaz Sepa. İyi kapitan işte. Arı tart görçü, arı tart görçü. Koçka. Koçka gel lan. Ana Seyitbek. Vaktin bari çüy geçti oldu abi. Ami Pervi. Aylan. Kayra aylan. Böldü alay. Vakti tuttu. Avut'a gitti. Askat taşladı da. Boşta ortada atılganda oyun başkaça olmalı. Beylesek çüy жалғызды терменен. Ес албай oyun geçti orada. Kuantay bastı. Komşay aylan deme. Maranın mevlasın ya aylan. Çıkpay tur Kuantay, çıkpay tur. Gel kaldı. Kuantayda da öyle. Rustam Cireye algaya tatata. Ami ar жағынан кіре тұрған кісі жоқ бия Қуантайға. Мына еми. Belek kayra görünmeye kaldı. Baykamıyorum da koy. Belek açmıyor da. Kuantayдың менеке Белек Бұраттың жардамы. 7-2 есеп. Yörmanda gitti. Aldı, Bağış mı? Bağış. Futbolmen alıpken Bağış. Ay, öz düşbetti. Ulan kalanı. Gitti. Elçu! Hayda üzendeki gitti. Elçu hayda! Hayma hey! Aktarбек уулу Элдияр. Kuantay çıktı hayra. Azıqtan Fari geldi. Belek delay! Bir жақта Белек, анан Нурбек. Жақта Таши, Манас, Айбек, анан Жодар екен. Демек Куантай алса, зашта коюп берет экен. Ошо менен барабыз тоодот окшойт. Şeroy mesela. Bu yılda 3. oldu. 3.
Taşı Şeroy men girip ketdi. Abi engel tabay oşalat meni. Respublikamızın çempionu oldu. Respublika Koşmunda oyunlarında da Kana en körç. şampiyonlar. Kızılman yakında koyacak 15. minut. Vantay. 5 minutun içinde oyunda oyunun ciddi olması Kuantay Prime Sultanlığı bu grupta çevre katıyor. Özünü destek olup Taşı geliyor. Bardırında Carakatlar oyunu açar. Şu anlarda bir kanunda başlık bir koşuyor. İki komanda da bir de var. Var bir de. Bu Carakatlar olanlar. Sağ ol. Araca belekteş. Hayra görünmüyor. Ana belek bırak. Ay ay ay. Attım ıktıken belek bayken. 83 degen attım ilk belek. Belek az görünmüyor kalatay. Bekar skola çıkacak da olay. Gettim go Vantay. Gettim go. Kartı açıp koydu. Belek gördün mü? Kartı açıp koydu. Belek bırak. Bilinmeyen men içtim barın kıla atma. 4. namur. Stop! Yeah! Yaşta daha kayıt tutmayayım. Sarozun! 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 Ustam geldin! Aldı. Ustam geldin! Elço. Adile. Ala gir ala tazala! Dilek'e karşı bir daha çok taza yeni fal çaldı. Hayda çal adamı! Жақсы мүмкіншіліктер келіп атты. Hey çap koy! Yeee Bali. Gittin ustam gittin mi? Ustake! Belek çık! Қуантайым. Ular taktik oldu da hafta ekan. Belek çık! Bir orta çıkıptaydı. Hazır Kuantay aydan aldı çıkardı. 3 taş. Fırat aldı taştan. Kuantay salar. Geçmedi Kuantay salar. Çiz tane belek. Baykeler çok da. Қуантай беріп қойды пекіл. Kendine sılava da Қуантай. Kekler eşler sılava aldı. 2 minut. Empo. Stanka. Ayda ошол күндө айдап кет. Tüylü kal. Arsaz. Ver sal. İşte o vakti oldu. Ayda kişine salıp koy. Yok ya attı kaç. Birinci orma 600 bin ken, ikinci orma 400 bin, ikinci orma 400 bin son, üçüncü orma 300 bin son. Belek gel! Belek gel! Yana kim hoş kalın? Ya. Точканы менген кен Рустам. Ustam dersin sen valla.
Bratан ayak baştan lekke men çaldım. Oyun biteyin de kaldı. Sarızın! 20 sekund kaldı. Sarızın! Sama. Kadın mı orada? Sarızın çempiyon. Sarızın çempiyon. Vay be. Bu arada fotoğraf geçiyor. Yemin sen bizden geçiyor. Geldinizler ha. Oyun talasını boşalttınızlar. Oyun ese 8-2 menen жыйынтык калды. Көчмөндөгүдөй эмес эми 14-1. Бирок бул дагы болсо чоң айырмачылык болду. Emil Mırza, hayatta жүресің ай. Böldük Emil. Kayırbek kütü adat, bırak atacaklar. Bir kız koyun diye böyle bakın. Поздравляю вас с первым местом. Каково играть на своей земле, на Чуйской и победу, одержать победу? Пару слов. Ощущение вообще высший класс. Что скажете болельщикам, пока Болельщикам скажу всем спасибо, кыргызстанцам. Спасибо всем. Все, Рахмат. Все, пошли дальше. Давай, давай. Demek Murat. Direkt onsuz. Rahmat. Hoş Belek Murat. Qanday? Boş. Nesinden korktuğunları. Оштан күчтүү dey балдары, өтө күчтүү. Аттары да зыркылы. Мындай сезим балдары жер курак болчу да. Сиякка по-любому умат турабы деп ойлоп турганда ошол туруп кетти. Самка, если батак болгондо анда башкача болмок да. Мен кече сезгем жер курак болсо, умат ойрунчу. Аскат красавчик көрдүм да. 8-2 esep. Кандай көрдүм да, сары дөкен Алла берет. Кара дөмес, сары дөкен. Özgürdü maqtap qo'ysa, özgürdü. Bismillahirrahmanirrahim. Биягында эле сөйлөштүр. 85'lere selam ayt koç. 85'lerге салам. Sarızın koşuna taşta gerek. Жактыбы силерге. Самкай, сен айтканың актадыңбы? Оллам, экичи айтпаң, макул. Чүйгөндө ойнойсуң деп да айтпаң. Жакшы болду, салам. Көбүнө сурай берет, билесиң. Мен чыкырдым, мына келдим ойноп. Башка аракетин кыла албайм. Kelgenge жараша утуш керек да. Алла таалам жазып коюптур ошону. Taştan Силерге да чоң рахмат, айтчы. Bir de askatты metelçi butu qanday ekan?
Ayşe, ne oldu butun? Ya Askat. But ne oldu? Связкадан айрып алдым. Şaşka gitti. Taramış be. Dugul beta? Dugul beta. Doktorlar ne dedi? Алар больницага алып койду. Тарасыз. Oyun turalı айтacağım. Gögatın eşeğini bilirsin ne oldu? Ha. Айтып Жакшы болду эмес. Ишенемиz. Ушундай эле болот деп күткөнбүз, бирок алар көчөк оюнун көрүп защитасына аябай. Защитасына эметип турганбыз, бирок коркуп турганбыз защитасыначы. Кудай ашмыш истеле жакшы болуп кетти. Чүйдүн дукун сен көтөрүп кетти. Батарея. Мотор. Эки жол салганда оюн башка чек. Көкмончокто кармай турган ат жок экен. Сөйөк сыңган жокмун, связка иште кайып болду. Жакшы эле кайса. Ак болушпай экен. Көкмончокто аскат бергенге. Көкмончокту лично бергенмин. Өзүңүз бердиңиз. Көкмончок несиздерби? Ооба, Алатоонун жетекчиси. Нормально. Эсеке. Не, мени такталдыбы? Буйруса. Айтыңыз. Ойдогудай болду. Кайсы аттарга ишенбей турдуңуз эле, эми ачыгын айтып бериңиз. Эми ачыгын айтканда кандай десем, көп эле аттарда сомнение болгон сизде. Кайсы? Негизи Ош облусунун аттары менен Талас облусунун мыкты аттар болчу. Биздики чүйдүккө арабызда 3-4 ат жаңы ат биринчи болуп чыгат. Оюнга 4 жашы бар арасында. Ошондой эле аракет кылдык колдон келишинче. Капрал кандай капрал? Капрал буйруса жакшы. Жакшы. Аттын баары азыр состояние жакшы. Ошо. Сүйүнүп атасыз. Эми албетте сүйнөсүң да. Сүймөгөнү кайра барабыз. Биринчиден ушу балдарга рахмат, жандарын берип, ушу Кубантай, Аскат, калган жалпы общий командада мыкты оюн көрсөтүштү балдар. Өздөрүнүн жумуштарын аткарышты да бардыгы жалпы. Эми балдар жакшы. Аттар да чыкып болот да. Сиз келдиңиз да келгенде сарайда аттар болуп калды. Көрдүңүз ошондо. Канча аттар жаңы тааныштыңыз. Мен жаңы кандай абалда болдуңуз ошо аттар? Аябай эле кыйын болду эми. Сары өзөнүн аттарын алып кел, Сары өзөн 31-ден кийин аттар аркы болуп калган. Үйүрдөн кийин 31 дайындалчы. Анан бизден Сары өзөндөн ушу 2 ат кирди. Капрал менен Арнольд. Достуктан 3 ат келген. Калгандарын баарын терип алдык да. Ошо менен аракетибиз тыгылып, Кудай деп чыктык. Кудайдын буйругу экен. 8-2 болуп кетти, ушундай шот болот дедиңиз. 8-2 болуп кетти. Негизи ойлогонбуз эми оор болот го оюн депчи. Негизи бардык команданы күчтүүсүн биле билиш керек да. Ал бул деген спорт, бирде утасың, бирде жеңилесиң. Кудайдын буйругу экен, бизге буйруптур. Рахмат чаңырак. Жеңиз. Эчтеке эмес. Тура айт. Делек Мурат. Кайран карамай. Биринчи коң сөз. Рахмат. Жанабың белек байке. Ана көргөстө орталык. Рашидан бер. Делек Мурат. Самке. Кандай? Ош эмнесинен кооптонуңарбы? Оштан күчтүү де балдар, өтө күчтүү. Аттары да зыркылы. Мындай сезим бар эле, жер курак болчу да. Сиз жака по-любому омат турабы деп ойлоп турганда ошол туруп кетти. Самке, если батак болгондо анда башкача болмок да. Мен кече сезгем жер курак болсо омат ойрунчу. Аскат красавчик көрдүң да. 8-2 эсеп. Кандай көрдүң да? Сары дөп экен, Алла берет. Кара дөп эмес, сары дөп экен. Өзүңөрдү мактап коюңуздар, өзүңөрдү. Биз дайле, биягында эле жүрөбүз. Зачтан катырдың. 85-терге салам айт койчу. 85-терге салам. Сары өзөн көшүнө зачта керек. Жактыбыз силерге. Сен айтканың актадыңбы? Болам, экичи айтпаңбы? Макул. Чүйдөн эмне ойнойсуң деп да айтпаң. Жакшы болду, салам. Өлө сүрөт, билесиң. Мен чыкырдым, мына келдим ойну. Башка аракетин кыла албайм. Келгенге жараша учуш керек да. Алла таалам жазып коюптур ошону. Зачтан Силерге да чоң рахмат. Аскатты метелчи, буту кандай экен? Игилик, жеңишке.
Ayşe, ne oldu bu? Ya Askar. Bu ne oldu? Связканы кайрып алдым. Şaşka gitti. Karamış bu. Dugul ata? Dugul ata. Doktorlar ne dedi? Алар больницага алып койду. Карасыз. Oyun turalı açacağım. Gökat'ın eşeğini bilir ne oldu? Ha. Айтпай. Жакшы болду эмес. Ишенемиz. Ушундай эле болот деп күткөнбүз, бирок алар көчөк оюнун көрүп защитасына аябай. Защитасына эмет турганбыз, бирок коркуп турганбыз защитасыначы. Буга шүгүр истеле жакшы болуп кетти. Чүйдүн дүкүн сен көтөрүп кетти. Мотор. Эки жол саганда оюн башкача. Браво. Көкмөнчөктө кармай турган ат жок экен. Сөйөк сыңган жокмун, связка иштеп кайып болду. Больница Ак болушпай экен. Көкмөнчөк таскап бергенге. Көкмөнчөк лично бергенмин да. Өзүңүз бердиңиз. Көкмөнчөк несіздербі? Ооба. Алатоонун жетекчиси. Нормально болду. Эсеке. Не, мени такталдыбы? Буйруса. Айтпаңыз. Ойдогудай болду. Кайсы аттарга ишенбей турдуңуз эле, эми ачыгын айтып бериңиз. Эми ачыгын айтканда кандай десем, көп эле аттарда сомнение болгон бизде. Кайсы? Негизи Ош облусунун аттары менен Талас облусунун мыкты аттар болчу. Биздики чүйдүкү арабызда 3-4 ат жаңы ат үчүнчү болчу. Оюнга 4 жашы бар арасында. Командалар чогуу түшмөдү. Ошондой эле аракет кылдык колдон келишинче. Капрал кандай капрал? Капрал буйруса жакшы. Жакшы. Аттын баары азыр состояние жакшы. Ошо. Сүйүнүп атасыз. Эми албетте сүйнөсүң да. Сүймөгөнү кайра барабыз. Биринчиден ушу балдарга рахмат, жандарын берип, ушу Кубантай, Аскат, калган жалпы общий командада мыкты оюн көрсөтүштү балдар. Өздөрүнүн жумуштарын аткарышты да барды жалпы. Эми балдар жакшы. Аттарда түшүп калат да. Сиз келдиңиз да, келгенде сарайда аттар болуп калды. Көрдүңүз ошондо. Канча аттар жаңы тааныштыңыз. Мен жаңы кандай абалда болдуңуз ошо аттар? Аябай эле кыйын болду эми. Сары өзөнүн аттарын алып кел, Сары өзөн 31-ден кийин аттары арып болуп калган. Үйүрдөн келип, осуна дайындапчы. Анан бизден Сары өзөндөн ушу 2 ат кирди. Капрал менен Арнольд. Достуктан 3 ат келген. Калгандарын баарын терип алдык да. Ошо менен аракетибизди кылып, Кудай деп чыктык. Кудайдын буйругу экен. 8-2 болуп кетти, ушундай шот болот дедиңиз. 8-2 болуп кетти. Негизи ойлогонбуз эми оор болот го оюн депчи. Негизи бардык команданы күчтүүсүн биле билиш керек да. Ал бул деген спорт, бирде утасың, бирде жеңилесиң. Кудайдын буйругу экен, бизге буйруптур. Рахмат чоңураак. Жеңиз Эчтеке эмес. Туп-туура айт. Рамис брат, 1-2 шилтей кеттиңиз сен сүйлөп. Команданын машыктыруучусу. Айткон сен. Кандай тактика эмне кылабыз деп чыктыңар эле? Утабыз эле чыкабыз. Ичинде. Ош командасы төшөнөт. Ойлонгон эмеспиз. Болгула, Ильяс, миңгилеп чаптым. Ошо акыркы канча жылдан бери билбейм, ошо чемпионатта ошо биздин биринчи орундук. Эме оюн Жалпы Сары өзөн чүйгө буйруп атпайбы? Эме жакшы оюндар болду. 21-жылкы Ошо да өлкө чемпионаты. өзүңөр билесиңер да. Чүй чогулса, баары чогулса ушундай команда түзөт да. Клубный формат болгондо күчтүү балдар баары бөлөк командалардан күчтүү. Негизи жалпы баардык көкбөрүшүлөрдү бүгүнкү майрамдар менен куттуктайм. Сары өзөнүн күйөрмандарына ошо өткөндө Урматтуу жигиттер, сунуштап алган келип тизилбергиле. бүгүн сунуштабыз. Жыйынтыгын чыгарайлы. Баардык Келди. жакшылыктар эле болсун. Негизи кандай бул Оштон? Манас командалар тизилберген. Эмнесине кооптонуп аттыңар эле? Көрдүңөр да Талас менен оюнда. Ош менен ойногондо эми биз Я, жигиттер белек. өзгөчө басымды Манаска 2 оюнчуну байладык. 2 оюнчу алма салмак ошо байлап атышты. Ойдогодой жүрдү. Анан ортодо Кубаныч. Кубаныч иштеди. Аскаттын колу жүрдү. Общий команданын колу жүрдү. Көп айтып атышат ушу эмени чүйдө Кубантайдын жанына ортого да бир бала керек болчу деп. Силер атайын ушундай деп чечтиңерби? Жалгыз Кубантайды коюп.
негизи башында составта Нурдин деген бала бар болчу. Ооба, Бишкектен. Анан Бишкектен. Ал бала өз калоосу менен отказ бергенден кийин анын ордуна защитаны күчтөлүп деди да. Орто алалы деп эмне? Ортону кубантай келе деп. Ойлогондой эле болуптур да анда. Бар ойдогодай. Эгерде ош биринчи улак салып кеткенде эмне болот эле? Ушундай эле болмок. Кайра эле. Бuyakta эң негизгиси манасты байлап турсаңар да. Ооба, манас эми бүгүнкү күндө чын айтканда кыйынды Аттары жигиттер болгон жөөчүлөр бек өтүп берди бул жекке. Баласы кимге табыштадылар да? Коргоочуларга. эми оюндан эле көрдүңөр да. Лазо. Основной байлаган ушу Ильяс байлады. Андан кийин уже бири-бирин өткөзүп берип аттык киши. Кандай эми чүйдүн көрмандарына эмне дейсиз? Эки капталган алдыга өтпөгөн. Көрмандар Колдоп келген көрмандарга чүйдүн. эми биз өзүбүздүн жерибизде оюн өттү да чемпионат. Биринчи акыркы 18-жылы Ошто өткөн, 19-жылы кичи көчмөндөр Таласта болду. Анан бизде оюн өтпөйбү. Сөзсүз түрдө эми чүйдүн көрмандар көбүрөөк болду дейм да. Көрмандардын колдоосу да абдан бизге күч болду да. Ошо көрмандардын колдоосу менен да дух балдарга дух болду. Кичине стены эме дома стены тоже помогает дегендей. Ошол жардам берди го дейм. Жеңиш куту болсун. Команда машыктыруучусу чүйдүн. Karadeniz Respublikası'nın Gökbörü Federasyası'nın birinci vice-prezidenti Begali Talas Kuanışbey. Kuantay бирек осуз. Aydibay Kurmanbek. Батыр мындай айланалчы күн чалышып аткан. Orun aldınızlar mı? Yeme hurmatlı Айтпайм, могу БТР кандай аткан өзү? БТР жакшы аткан эми биринчи лигадан башкы лигаға чыгыш биринчи оюнум. Жuma boyu 9 komandamız Жакшылап менин келгизе балким буюрса жарайт деген ойдобуз. Дагы эмне болсо келдикпиз. Чынын айтканда чоң оюн көп оюн көрө элек экен. Тарбияга керек экен аябай эле. Көзүңөр деле көрүп турган оң жактан алганда сол жактан беребиз, сол жактан улаганда. Biz ошол байлыгы тапшырып жана айттык. Баш байгебиз 600 миң, экинчи орунга 400 миң, üçüncü orunga Казанга казаш керек экен деп ойлойм да. dördüncü orunga Жактан тарбияласа. алган команданын баарына Жакшы 100 сайып миң болот деп сомдон ойлойм. берилет экен. Талас менен ойноп калсаңар кандай болот эле оюн? Эми Талас менен оюн билбейм, ойлоп жүргөн команда болчу. Спортто күч тутмак деп ойлойм аны. Биякта эгерде баягыдай жаам болуп, жер орурак болгондо оюн кандай болот эле? Оюн анда болгондо бири-бири көбүрөөк болмокко деп ойлойм. Бу жерден биз аттар почти ортонун 100% алды деп ишенем. Madaniyat Sport Ministri Ошо орто менен эле болуп калмак экен да оюн, көбүнчө. Оюн көбүнчө орто менен болуп калмаган деп ойлойм ошол жерде. Ак эсеп 8-3 болуп кетти. Ушунча болот деп ойлонор беле? ушул Мынчалык болот деп ойлогом эле, бир ортого бир 2-3 же 5-2 өзүңүздөр 5-4 ушундай айырма менен болот деп ойлоп чыкканбыз. Анан биздин спортсмендерге, убакчыларга жакшы балдарды дайын күчтүк эмес. Балдарда Рахмат, Куба. Жеңиш куту болсун дагы. Манас жалпы мындай аттардын абалы кандай эле бүгүн финалга? Ал кече полуфиналды көрдүңүздөр, Талас менен Ынтымак ойногондо, Талас менен ойногондо жакшы оюн болду эле. Ошол жерде көп аттарыбызды чаап алыппыз. Аттарыбыз кыйла эзилип калыптыр. Ат жүгүрүп, бак жүгүрөт дейт, алардын бага да жүгүрүп кетти. Ак бөрү дагы чыккан жок окшойт. Бир атыбыз дагы аксап калды. Анан эң күлүүсү эле ортодогу аттарыбыз ала албай койду. Биз ортодогу аттарыбыз алат го деп. Иштей албаган да. Ортодогу аттарыбыз вообще ала албай койду. План боюнча кандай орто алып сага өткөрүп бермек да. Биздин план боюнча биздин ат алат деп ойлогонбуз, ортонуч алып пас менен иштеп жакшы оюн болот деген ойдо чыктык эле болбой калды. Көз карашыңда бул БТР кандай ат экен, кеминики? БТР Кубантайга жакшы отурду менин оюмча. Жакшы аткен, чыдамдуу аткен. Биздин эки ат жер жатты. БТР турат ошо. Өкүм элесиң? Өкүнүп атабыз. Жакшы даярданып келдик эле, чемпион болобуз деген үмүттөлүк. Буйругу кене. Ошо тактика ишке ашпай калыптыр да бүгүн, Биз тактикалар ишке ашпай калды. Теке негизи канча килограмм экен сен мында көтөрүп көрдүңбү? 34 барбы? Чыкпайт го дейм. Чыкпай калабы, андан да жеңилирээк бекен. Биринчи голдор картан бузуйду окшойт. Биринчи, экинчи голдор удаление болуп түшүп кеткен үчүн кичине настроенияда чыккан окшойт балдар. Болбосо аттар жакшы болчу.
Болосо эми аттарды жакшы эле кылып келгенбиз. Буйрук экен. Ошол болсун көрмандарына айтып коем кайрылып. Ошоң достордун эми буйрса оюн көп. Бирде жеңебиз, бирде жеңилебиз дегендей. Икисине жакшы даярданып келебиз да.